Ilona Joy Sauninga. O nei o le Joy tu Maleola. O le fatu tua mai ya te au e ui lava inoti. Ai ola lava ia. O tangata ola uma o e fatu tua mai ya te au. Ele oti lava e o ile favavau. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. This morning, as we get ready to continue the celebration of the life of Loini Manai Faamuli, I encourage you that before we do anything, we ought to give God all the glory and all the honor that He deserves. As believers and as followers of Christ, Paul reminds us, although we mourn, we don't mourn like people who have no hope. For our hope is anchored in Jesus Christ. In this verse that says that Jesus is the resurrection and the life, it's a reminder to you and me. Death has no more power. The grave has lost its sting. Jesus Christ has resurrected from the dead. That means for you and me, we no longer fear death. For Jesus has given us the victory that we need so that we can stand on this earth and say, we are not citizens of this world, we are citizens of heaven. I say tato atu lumo le atu e avatu ya te ia le viinga. Awa e te tau ya te ia lona lava viinga ne aso. Ta pena lo loto, sauni e tato tapua i le tua ne tai au. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Amen. Amen. Tailo nganga tapua ile nei tai au tatu ala mai lalo. Ala watu ile sunga ya uni le nei tai au ile la fai masui mo tatu iluma no fali o le tua. Ama e ale tatu tal sanga nei tai au. Ona tu atu le avno ile fai fe au to mai tai ya sharnida. Mo le fai tau ina o lona afionga pa ia ile nei tai au. Mai lo waola tat fa maulalo le to le talo matu tamai o le langi e pa ia lava o Jehova au fa ftaili nei tai au manuia tai au fou le atua sulu mai o le la sulu ngia fonga ele ai matu te vivi ai fa manui la fio ono lo walofa malo wanga le Mato wala fai mai whanunga lelei mai ate oile nei tae au lo mato tamai. O lele atua mato te whawhitai ate oi mea uma, mea sirisili ma mea lelei wai whaia, au mato iei lungo le nei whunga ele le tu mau lo mato tamai. Le mato ta talo tamai whawhitai nei aso wai whapopo mai lo mato soifua ma leola. Mato te whawhitai iei le atua i ate oi mea uma lava, e o lava ina mato poto mai nei tai a ono le maliu maleoti. Ai a vea ngā luenga le leia le nei tina le atua e. Tō whatu mana ina ai o mato ola ma mato au na pēr ia te oe lo mato tamai. Ia vea le atua lona soifua o ola le nei whunga ele lo mato tamai. Ina ia vea le mawhamaunianga i o mato tangata taito atas. Mato te talo tua i lau fio fa mole ia e fa mama e fa ngalo mai mato le nei tai au mato se mo mato fa le ton leli ie sauina i mato le toto lo walo Yesu Keriso o le na maliu lunga sa tauro ne mato le fa na wan sala le atua le mato ta mai le nei tai au fa mafana mai lo wanga pa ia ai ngalua i tu tele mai tu taulangi ai meise o le whanau ma whanau o le tina le ali ia. Wha meise wha mawhana whanau lo nganga pa ia. Ia ainga whai malanga ma mao mai le atua. I le neita e au mātou wala au lau a fio ia iai o manuia. I lunga i le ainga lo mātou tamai. Ai meise o i mātou uma. Lau au auna ma le whaletua ma lau e ka le sia. Le na mātou ma futa ma le tina ia lo i ni leli ie. Wha mawhana whanau le mana lo nganga pa ia. Ina ia whapeona o mātou talitonu le atua e iai le teime o mai le oti a te mātou. A mātou whalongolongo e lau whionga pa ia le nei tae au tamai. Mātou wala au lau whio ia iai pēa lo wanga le lei whamanuia se tasi wanga le lei le atua ma whamanuia ia te mātou uma pe a mātou whalongolongo e lau whionga pa ia. Le atua vela upu ma mea sili o mātou ola. Vea ma mea lololo i o mātou tangata. Ia mātou wa ai ma mātou feinu ai le tua. Awai ai le teime o mai le oti o mātou tangata. A o mātou sao niuni ma tā pena o mātou ola au auna. A o mātou ola i lungo le nei funga ele lo mātou tamai. Anga le lei mai whamanuia mai le tua le nei tae au. Anga le lei a inga le tua tangi mai ala. Whapenana i ai lau whamaisenga, lau whamafan whananga i o lātou loto. Ina ia whapenana i ai pēa le mana lo wanganga pa ia, i lunga i a te mātou uma lo mātou tamai. O le mātou te talo lea li ie, mea uma la mātou whaia li nei sau ninga lea li ie. Whapenana aua ni ave seina le mana lo wanganga pa ia, whamanuia i a te mātou uma li nei tai au. Ono lo lava suafa e pele i o mātou loto. Amenim, amenim, amenim. Greetings in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Fatalo fatuli swafa sisil eselo tato Yesu Keriso. Fafunga maya le faitawina la na fionga paia. This is the reading of the word of the Lord. A reading from the Old Testament from the book of Lamentations, chapter 3, verses 21 to 23.
But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Awenga mata upwe tolu fa upwe luasful matasi ma luasful matolu fa pea lona fa tawina. Ole mea le nei watu manatu wai lo loto. Ole mea le ai fa amomoya yao. Ole alofa o Yehova wale fa umatiai tato. Ona wale mavai o lona alofa muti muti vale. E fo mai ye itaya uma. E tele lo fa maoni. From the New Testament, from the book of John, chapter 11, verses 25 and 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yoanem taapos fulma tsasi fa epolos fulma lima malos fulma leono wa fetala yatu Yesu yateia wa oneo le tu maleola o le fa tu amaya teau e lava inoti aiola lava ia o tangata ola uma o e wa fa tu amaya teau e leoti lava ia e o ile fa vavau po wa e talitono mai ile namia Famanuia mai le tole fai tawina lana fionga pa ia le nei taiao e swafa Yesu. Amen. Kavanoa lea la tuina atu le worship team a loiki nei taiao. O se lato special. Ai le o atu i le isi vaenga o tato sauninga nei taiao. And the storms of life toss me to
Ai o te le i utu fia le vai. Na mo o i ai le tui a tua i mulinu u ma nuu au sala. O te mua o na o whaatulou. I le pa ia ua malu tau wee. I le maota tāpua i o le atua. Whaatulou i le ainga whaavauvau. Whaatulou foi i paolo mangafa. Wo mai masani ua awhiwhio mai matala mai a ao. Whaatulou foi i le susu mai o le awhainga luenga totofia le atua mawhalatua. O pa ia mama malu o le nei tāpua inga. O le ale o i aise leo o le au auna. E ta oto atu i le au whaito wha ma le au fueloloa. O na lato whatu a inga tausi lea. Ai tātou au maia pa ia mama malu o le atua. Ma le mana o lona nganga pa ia ma Iesu Keriso lo tātou alii ma lo tātou whaola. O le au o le ekalesia. Ua li iti ai le mea nei ma ua tu ma walunga ai le nei aso. Aso le toe sauninga. E tātou te wha ma vai atu ai isi o tātou tina peleina. Le tina ialo iti Manai Faamuli. Wha malo le folau. Malo le pale. Malo le onsai. E oi lava ina tātou wheilua i ma mafuta i le loi mata malingi. Ona o le wala aupa ia le atua i si o tātou tina peleina. Ai tali tonu le anganga. Tātou te le whaanoa noa e peonisi o le aise whaamoe moe. A o tātou a i o tangata whaatuatua i le atua. Ua taula le tātou whaamoe moe i a Iesu Keriso. O i o le alii o le toi tū. O le alii o le file mu. Ma o le file mu lava lea ua leo ina i o tātou loto ma o tātou mawhauwhau. Ai meise i le nei vai tau whaingata ua tātou i ai. Upua le whionga pa ia le atua, amu ia e whaanoa noa, a wā e wha ma whana i lātou. Nei tai au o le, ono le tātou taimi o le a, whaasolo tātou pokalame pe o na whaatulanga ina nei tai au. Ai wo o le tātou whaasolonga i moli maua a inga. Ma o le awa noa mawalunga le tu ina atu ai, le wa wha o mai ai le. Tal noanga fo o le ainga nei tai au, ia o le atu le awa noa i le matai, ia a le ainga. Ia na te whaasolo ai a moli maua a inga nei aso. Lau tō whata, ia o le awa noa lea mo a inga. Ia e mo moanga mo moli o le whawhikai, lau sunga al whaiwhi au, sunga al whawhingaiga, sunga al whaiwhi au, lango, sunga i kai fongo, le lau a fongo, sunga i au ma malu o le kalesia, whawhikai mo le awangoa. O le moli mau fo i e le umi, la ngai kau ke mangu ari kako kaimi, o kako e alua e lunga o kaimi. Pea leo se whamakalanga. O au, ngā whangau ia whenga. O lo iki, ngā whangau fo i polu, i sale moa. O le maa mawhukanga ma lo iki ngā makamai ai i polu ia whenga. Ngā sau leo lo iki wa mua mai i ngō ualu aku le kua ngange o le antilea o kaufi. Ua au mai ia lo iki ma le whangau mai ngei. A mai kukuila e o lai. Soifu ai, ma su e aiso lako manguia. Ngā lewa lea o ngā iele lako mawhukanga i vailoa. Wa ngā kaungu mai upolu o mai ngofo i whankongo. Ngā whaakongu le ki ngai ngā lengo o mai le mawhukanga lea a peo, ma lo iki, ma ka aufi, ma le whangau i vailoa. Kau whaako ainga whangua o le ainga, i vai kemi ngā. Ngā koe ruaku lea o le mako grandfather i Samoa.
Wa mai e lo mākou. O a ua lo ka māma lo ki ngā. Ma uso mo ku whawhinge. Koe whai foi lei ngā ro mākou māwhukanga. Ma lo iki. Ma le whanga uma ka awhi. Ma ke ola whakasi mai o mākou la iki. O le kenge leo lo iki. E peia o ngā maua i le kele o mori mau ang po. Mai a lo wa uia wa ai le mākou o la ifo whakasi i vailoa. E ke le i o mea e kukupu. O ia foi lea e whaamakua i ai e mākou ngei e la iki. O wa o ia e makua. Ai ai la me kukupu ai ai me le malia ai lo iki. Ke wa ai a isi kaimi e le mawhainga pai i kangaka. Ai papai i kangaka i whaamakalanga. A whai la le whingaunga ai whaarongolonga kua lo iki ua o kia longa loko e vai kele. O ngā e ai le malingi o loi maka. Le mea fo i le ngā e a lai o ngā pā ia i ele kele o kangaka ma le mori mau ampo. Le o le kenge loko mawalalo. O le mawalalo i le loko o ngai kangaka. O le kangaka fo i e fia i mo mea o le suinga o lava. Ai meise la mei o fashion show. E maalosi kele le kenge i mea ia. O le ala fo i ngā lenka ma a inga longa ia inga. O ngā longa ngau ka i kulanga ia. O lo ki ngā. O lo ki ngā o le makua i le leia. Se kulou i le mea ngai o suisui. E kua kulau a o ngai le siaso. Ke la kua la ngofo leia lo ki kalange o lo ki ngā. Whafsa ngā ila ma ka ofi. O ka ofi foi. O le lei foi i o suisui. A o le kele ala o mea e fia o i le malama ka ofi. Fasile le lo ki ngā. O lo ki ngā kisi uia uma peloue. O lava e so sko i ngā mea. E o i le malama o lo ki ngā. O i ngā la e ngofo i alo iki. Ia so uma se i o lava i ngā mako mu mai whankongo. Ma mako o ngofo ai. O whai ar mele alo iki o whai ar maruaku. O ngore fia malama i le. Su inga o lava. A mako feo i la malo iki le kele o aso. E vai a kualo iki wa leanga o le mako wola i whalea. E vai a kualo iki a mako mai e makeola. O ngā pe makeola loko. Le mawhaiong wha le kongu mako lava. O ngā o le mako ki ngā o le lei o le su. E whai a iar kala lo iki. Whamai makua le lei ke le lau whangau mele. E o mai ala kou le lei ala kou lava. O langa ia le ngā whaamakalanga e whai pēa so se aso e mau ke whailoa i ei. A usau fo i la i whaalawe le mako ainga ingei. E make whailoa i a maloiki. Ai lau wai loa le kenge bua maua longa kingo i le mai. O laku le si aso le aso whangau o silifu. Ai vai mai wo savariak. Fa mai le kala loiki whaka. Sau. Ki kira mamau kwa le kala mai sau. O savariak kurole iai. Ma mai ngofo i mele. Ka ngore popolo vai. Mai whaka. Vai oi. Auange i e ko eru se mea. Ngofo i ngei Washington. O le ale finga ngalo le kua ia kia. O oe whai alo waso. O le kala le ngā si o kua finga ia kia. A o ngofo lama o koe mawhau ma wha so le kua lo mawhau pi e malingi loi maka. O ngā leanga wailoa ia le kaimi o whapenga o ngā laka i le wala aupa ia le kua. Nga i o lea nga mako e movie au, i awa moku sia i loa lea o le mako o mawhukanga. A o le aso nga au whaalongo ai ua wala au akusirifu, o lea ua o le wala aupa ia le kua i sio kua whingi. O le aso nga o ka penga ai. O ke le koe whaakali apo o le alo uwawe mai. Nga o saua ia i le aso nga. Ma mako o maua i loa ma le mako o whakasinga. Ia lea laua i ngeile. Ia o siau mori mau lea, pea ngau karanga waku. Ele umili mori mau langa i kau ke mangu le kaibi. Mori mau le aso uma vai. Anga po. Mori aku le whawhikai. O a ue kai mua i le pofonga kau mumoli o ainga. A maka ko muli. O a fo i le anga i ko kupu ko kongo le ainga ai meisel mafukanga ma le kalisi. Ko mai. Ko mai ia kia ua kia monga uma le anga. O a ue le iai, o a ufo i le angai. O lo ulea wa ai le mako mafukanga. Le mafukanga pa ia i le so. A iai se paki ua sala,
Po se upu fo'i o papa i la o kou whaafonga. A o la o kou sila e kusa ai mo mau. Anga po le aso o mawai. Ia le ai o kako umo whangau le kua. E ki wha mangalo mai. A o le keiminga i le ai o kia moa umma la wanga sala. O kia moa nga umma fo'i kua inga. A mai umma ia kia. Langa o au lea e. Whaia le aso lo iki. Ni se mangileanga o sou leo. Nga maa ngalo leo ka ngaka ngei e kusa male. Wha alakalaka. Lafo ingo ule ai ngā. Awa e mongi upu whai mai e poko ale kaukai. Ia ile kaimi e seu ele haku seu yama. Male ako i o long sa. Wha mangalo fo ingiranga o le mako a inga. E kusa malau kou wha fonga. O a ue moa uma le leanga ngā. Ku mai ia kia. Leo ke kulili ai le ko e mangiki kingo le pisanga. O ngā leanga i kake mangu i kumu le whaaloalo. Sua le sunga le whawhengainga. Mali mamalu o le ekaresia. Ia pau leo sa ufa mkalanga. Ai sa iuso lau pese, whamna mole wha idio mai. Ia o le pese fo iu o kou sila fiainga. O mo onga i karosanga. O le pese lea. O ke momori ai o alofa anga i sio kua finge. You know the song, yeah? You pick it, you start it. Ia a whapea fo ia ke sile fiainga ia le peselingi. Lei, au mai whakasi mai e kau ke usunga whakasi. Maa le peselea. Ia, o ngā i wai leo le muri mau o le koma loa. Ia, ma le awa lava e kakau wai. Amen. Talo sanga Tanofo Fasasine Neolana Aonene Uavala Awina Oe Eie Ova Olota Ua Leo Leo Mamoe Foi a tua letra. Preste mais. Mana tua, ainda o fatali. Ua wina, leio ele tu pui le langi. Olá menina, oh ela See one more time. Foi a tua letangi. Mana tua, ainda lo fatali. Ua balawina, leo ele tu pui le langi. Olá menina, olá beletasi. Ia sia o mori mau pupunga i le suafa ka mau le alo malenga pa ia. Amen. Fatai. Tai atu e au tau whawhata ua whai masui fo i o ainga nei tai au. Moli mau mata ngō fie fo i le lua mawhtanga fo i ma le tina i alo iti Faamuli. Tūlanga fo i na sau noa i fo i lau sunga i se laenga fo i se moli mau ananafi. Ia avea ia ua whai masui fo i. O le mātou fo i mawhtanga i whaapea atua i le ai o le whainga lava leo o ni mawhtanga wha le ainga. E tau whaamalie mai fua o malamalama peona e sau noa.
O tātou tangata o le whaatua ua malama leil fina ngalo le atua. I tātou te oa i lau wala maulalo lango lau wala ngangana awa o mai Yesu mo i tātou. Ai whaftai atu le ngangana whaalia nei tai au. Tal tono lo sila fia le atua. Ia ai anga leile atua ma whamanuia mai. Le ngatai pa ia o a inga ngalua. Ia e meisel tātou maftanga atua nei tai au. Ia tātou nofo malama i le fsoswani mai o le anganga pa ia o le atua. Ai le nei tai au ono le tātou taimi. O se moli mau wha le anganga i le mātou foi maftanga ma le tina ia lo iti. I tau sanga i lua afe sul ma le iwa. Ina ua avea ma ua ma angel e whai ma whai au o le tātou e Kalesia e Midway Samoan Assembly of God. O I lea na amatai fo I le mātou maftanga ma le tina ia lo iti. Le mawhaina na ngalo le nei tina, le aso na mamori ai maua. E nono fo matangata, ai pisa o ale uingi au kawhai. Pisa ma fia paki. Au langa kala lea o ke whaalongo e whamai, o lau whaife au. E le mawhai o na whaangaloina ia winga ia o le nei tina. Mai moni ma wha maoni ia moli mau sa whai ana na while sauninga o ainga. A pēr fo ile nei taia o si tina e mata ata. Ke lei loa se kaimi pe iei se kaimi e ika ngei kinga. Ke le wha alongo foi e complain ngei kinga. E sa wā ia o langa ia lea mea o le fia. E ave le vi inga I le atua. O isi taimi e mātala noa e mai mau pe ana whai e mātau nuu mai. O loo malosi pea ia le tina. I le whaalongolongo ai foi I lana ia foi au nanga I le atua. Tu se o mai maua o a mata o na sui lona malosi. Ai so se taimi lava e sauai e ulufale mai le fale o le atua. E ke kilo aku po le lava lo whaangoa ma lo le fia. E ke iawe e akafua. I wingo le neilo matuha. I le tumu o le oli. Tumu le fia. I le lua afe lua sfulu le taimi na taimi tonu lava lea na o ma ele whaamai o le koviti. Maua tala wa amata I le chemotherapy a lo iti. Ina ua whaina o I le kanesa. Sa iaila se ava noa na maoi ma le tina e asiasi a le tina I alo iti. A o lana nofo ma aoli o I Kent. O le maalia la o tele o taimi e o mai whaamtalanga ia maua. Wa ki ngā hinga silo matua. Sei tulo. Wa ki ngā hinga lava silo matua. Wa le koe ai se me e mawhai e fōma. E maola ma mawhau. Ka alo whai si tina. Ale mea maalie, e mako ke ulu fale aku le fale. Ai le ngofo mai e peia le eise me o tupu. E aka, malanga ia le kali. Susu mai lau whaife au. Pastor, my pastor, come into the house. E o whaila maua pe o se mea walu I tau e foi maua. Po le lava le whaino lona tino I mai o le nei soifuanga. E le isui ai le oli ma le fia o le nei tina. Tali tonu maina o wawa ista ngata oka e wha se tulo e wha pepe e wa ai aku o pe le fia iai ai paule le kangaka e o folisi taimi tau sanga lefto ate atu. Vili mai tino ia e te tau wailanga pe o ia le fia ngai mal tau singa o lantina. Ai vili mai a maua wakangi mai skengi o tino sianga ki ngā. Kala fo mai fo I le koe ai se isi konga whiki e koe mwhai ai. Ai lewa ke a mai kua sa ngofo ma Sammy o I Milton ma o atu fo I asias. Male manatu. Ai wo iai se suinga. Ana mea mali e o aku fo I. Le lava ngofo sa sao mai langa ngofoa. Le fo I maka aka ma fia. My pastor. I'm glad to see you. Le winga lo famta langa nei tai au. Langa o le isi le fua le nganga o le atua. O le oli le atua.
O alawa kele o whaafika auli mapua ngā. E le sui ailo oli le tua. O alawa le kele o melanga e manino lava le upo le atua. E maua tātou I pua ngā. E le ai se mea mai kuspa ia a mea lai whaapea mai Yesu. A e sau ia te au, e sau ngale muuma le mea uma no. E maua mata tātou I pua ngā. Po le ale kako fia pa ia ma le kako fia mi o tonu. E a whaina mata tātou I pua ngā ma whaalawe lave o le nei lalo langi. Ai wha mei lale tala tus pa ia. E ui lava e maua o tō I pua ngā. Ai tō te ma whaia mea uma. I le fesoso ani mai o Yesu Keriso. Ma pe o le mea lea walu I tau ina I ma ua o nanga le tala vau o tau ma whaifo I le ngā luenga le tua I le ma wawa ai atu nei tina. Ti ngā le matua o langa kala le whamai pasta. Ke loa mea au kau le loku ai. O lau whangau. E lei se ise o mai se mamoli mai au o le mawhainga koe ave au ka avale o le leila o vaai. E umanga pleim langa whanga koe whamai. E o foi au uso. O fai aku ia silifu, o fai aku ia peka. E lai se ise piki mai ke fongi. O ke fia alu aku le loku. Iau ke le lope mo ingai mea aslifu. O kala silom kua aua ke ika fua o mea o umba. Ai o te whamatala atu. Langa pe on tam whai atu. Mai mau peanga o mai o malosi pea. O la ua tala le mātou a au ngā tupulanga. O le amisia le tupulanga lea. Langa le kupulanga ngā lue lea. O le kupulanga lea e le iloa se kinga inga. O se kupulanga I mala malama I mole mea o le o mai e amo le amo. Whaile ngā luenga le atua. Awa le complain. Whaalongo le kele o kala o le se kasio ki ngā e whaamoe moe inga nge e kale sia. Awa ne ngalo le tina o le nei tina o ta ofi o ia le o le paia ni o le kale sia nge. O le manuia lao nei tina sa iai ia se tangata whapene. Le ngata ia te ia le tō tilo whanau. I le tutu I tu o lato tina a wale ngā luenga le atua. E umatu foi ia le ngā luel tina tu lai mai foi ia siana tua ngane le sunga le whawhengainga I a popea e le sui a lana au nanga I le atua. Ma pe o le mea le whai malu I tau ia mātou. Ma kou ia le kau fau mai I le ngā luenga le atua. Ia te aua ia o te ava ma whaaloalo le tupulanga lea. Langa iei kala papalangi whai whapea. We are only here because we stand on the shoulders of those who went before us. These are the people who paved the way. These are the people who worked hard so that we can be where we are today. So I never forget that as a pastor and as a leader. I don't get a little, excuse the word, but cocky when you become a leader. Understand there are people that went before us. And I want to say to my generation, don't ever forget that. As we rise up and as we take on the baton of the ministry, don't ever forget that there are people who worked before us. Remember their legacy. Remember their good works. Just as I mentioned, sometimes I wish we came and she was at the prime of her strength in life. But it's God's will. And so today I just want to honor her with that testimony because like I said, I've never seen such unspeakable joy. Langai mo I lava le mea o mai kusfaia. O mea fo Yesu e ngā kāpea e wawai aku I ka ngaka wo lewa ngā lolotu sei tulo. Ai pau lel ka ngaka e wawai aku makua ako koa mea le kaul kusfaia oli taimi uma. Lu ngala alol savalinga e aka alo ingi. Pe kele mea whaile kale sia e aka le fo ngā whainga le mai o ka nesa e le suia I kaimi umanga. Even on her last day. Ke loe ngā mao I New Zealand, koe mao mai ai, whailoa mai le sunga ia leo penga, le sila fia le alala mai I. E whamei kala leo penga, o le ai, e vinga ia show mā moe lea, po a wheke leo koe fo I mai New Zealand. Ke loe mā fo I mai New Zealand, e le mā malo longa lefto au mā atu, maua le awa noa mā o atu loe asi. E mo I langa ka akia mai se tu lou lava I langa moenga. Ai ngā langonga pea langa malosi.
I remember because she sat, although she was on that bed, her body was weak. And you know what? At the end of the day, all of our bodies are going to be weak. But you know what? I could sense that even though her body was weak, the joy of her heart was still there. And I don't know about anybody else who can endure so much and still have the strength that she had to still smile and say, Pastor, it's okay. You know what her last words to me was? I'm ready. She looked at me, right next to her. I said, Loiki, how are you? She said, Pastor, I'm okay. And that was her last words to me before we left that day. She said, I'm ready. My last words to her, it was her dream. It was Mama Kaofi's dream. It was the late Pastor Popel's dream. And so today, Loiki, I don't make any promises because at the end of the day, we have to trust and depend on God's timing. But we will build the church. And it's going to be to the glory and honor of God. But when we do, we're not going to forget that it was people like you who helped made it possible for us today. So thank you for your service. Thank you for your ministry to the Lord. Thank you for all the hard work and the tears that you poured out, not just for the church and your family, but most of all, for the King of all kings, the Lord of all lords, Jesus Christ. So we salute you and we honor you. Talo le atua ia maua sau nofo anga mau le langi. Whaftailo au nanga i le atua. Amu ia oe. We o atu le manuia o le tātou ali I malo tātou whaola. Amo tātou lo tutoe. Tātou whamalos. Tātou lo tutele. Ia tātou te pataula ia Yesu Keriso. O ia lea. Na te wha atua ina, mataitai ina le tātou wha atua I a te ia. O se moli mauna tu sai male, maua foi maftanga male tina ia, angel, ia male tina ia loingi, ia whamanuia mai le tua, I le tātou maftanga I le nei tai au. Ono Yesu Keriso. Amene, ma amene. It's to have a knowledge to worship team. Mose lato special nepo le lava taimi o neita ao. Ya langola isile me fia I tele neitina. O le viinga. Fia ke le vivi le tua. Ma o le worship team maloiti ya. O nai mato to pese nga ia le la fai mo oi. Ia famanuia tele le tua a o. Pesi atu le worship team I se vi inga o le atua nei tai au ai le tātou o atu le upo le atua.
tusia faila unga lona mtau kwe fitu. Au lona fayu kumuamua se yoko fayu kwe fa. O ilela mawai se tato uku famalosi neitaya. Those of you who have your Bibles this morning, Ecclesiastes chapter 7. We're going to be looking at verses 1 through 4 this morning. I believe that the Spirit of the Lord has a word of encouragement for us as we continue to celebrate the life of Loini Manai Faamuli. If apea lona faitawina, e sili ona lelei o le tau leleia I le suau u lelei. Ma le aso e oti ai e sili I le aso e whanau mai ai. E sili ona lelei o le alu le fale o iai le whaanoa noa. I le alu le fale ua whai ai le tau saminga. A wā o le iunga lea o tangata uma. E manatua tu se tau oni le sona e maua I le no. Lesson of morning. Ele tusina tusia se tasi foi na sili ona ata mai I le nuu uma o Israelu. O le tupu leo Solomon. I le tatala ina o lana tusi leo le tusi a whailaunga. Whamei le whamtalanga o upu nei a le whailaunga. Le ata li o Tavita. Le tupu I Jerusalema. Tuso le tusi lea na tusi e Solomona. Ua amata o na pula la ngoto le soifua a Solomona. Ua whai si na umi o lo iai le nei soifuanga. Ua amata o na matua. Ua o I le matua o le toina. Ai lea la o tusi nei e Solomona nei tusi. Ona reflection ia ua whai. O leo o toe manatu natu I le ola lea sa ola ai. He was reflecting on his life. Because when he wrote this book, he's a little older now. He's a little wiser. He's been through some things. And so now this book is a book of reflection. And when he opens up his book in Ecclesiastes, he says, these are the words of the preacher. The son of David, the king in Jerusalem. You know, it's interesting. Because when you talk about the greatest king of Israel, not only was he the wisest king, he was also the richest and the most wealthiest king in all of Israel's history.
If you want to get into the details, he was wealthy enough to own his own vineyards. He was wealthy enough to have his own servants. He had all the money in the world. He had 1,000 concubines. He had all the wives that he wanted. He had his own vineyard, which is equivalent to today. He had all the alcohol that he wanted. Anything that he wanted, he would snap his fingers. It would be at his hands whenever he wanted. But it's interesting that even though he had all of these things, when you look at the opening of his book in verse 2, this is what he says: vanity, vanity. All of these things are useless. I love this book because it's a reminder that sometimes even in our search of things in this world to try and satisfy that hunger and that desire and that void that's in our lives, I want to challenge you. Read this book. It's a reflection of a man who's been there, done that. And his words is simply this: I had all the wives in the world, but guess what? Vanity, vanity. All of those things are useless. I had access to the vineyards that could make my own alcohol, but even getting drunk every night, vanity, vanity, vanity. Even that was useless. I had all the money in the world. I could buy whatever I want. My house was built with gold and the most expensive jewels. But you know what Solomon said? All of that was in vain. Fatau va'a, fatau va'a, fatau va'a. O tala yo le tupuna siliona poto maleata mai fa'aleatua. O le tupuna tele lona tamau ainga. Tele le oa. Tele ona au auna. Ngau le ngofo paki anga lima nga yoi le au aunga. Ke le langa fale. Fausia I auro ma maata ua. Ai ui lava le tele o nei mea. Fe mai le tala le whaila aunga. Whaatau waa. Whaatau waa. Po le ale kele o ngei mea. E whaakau waa nei mea. Ma o le upula nei o le poto Solomona e fia wha manatu ai tato e ka le sia ai meisi o paio a inga ma wo ma e ma sanyo lo tato ma futa nei tai au. Aua nei alu tele lo ma losi mea le tu mau. Aua nei alu tele lo ma faufaunga ma lo wafu pa u I mea leo ngā. Aua e leo wha pe atu le whaila aunga nei tai au. Wha wa. E wha wa ma mea ia. Au le fesili la. O le ala mea tāua, pe a whai e whātau waa umanei mea. Whai mei lana tala muli I le tusia lava le whai launga sfulua, sultolo, sulfa. Se I tātou whaalongo ia le launga o ia mea uma. O le mea sili o na tāua, lua mea. Matau I le atua, mausiustai o na polo inga. If there is anything that I can teach you that I'm reflecting now in my life and seeing that all of the things of this world is just nothing but vanity, just two things: fear God and obey my commandments. And it is from this very book that we receive our text this morning. And the honest truth is, when you read it, it seems a little peculiar. It seems a little upside down. Because when you look at it, the verse says, a good name is better than precious ointment. And then it says it's better on the day of death than the day of one's birth. E pe le tala fea ngai le whaalongo tātou. I le sili atu le aso e te oti ai. E leo le aso e te whanau ai. Awa le upu moni lava, e whata aua e tō tele o tātou, le aso tātou whanau ai. A lot of us would rather find joy at the day of birth than in the house of mourning. The honest truth is, we would rather be at the house of feasting
than to be at the house of mourning. So Solomon, what do you mean that it's better to be in the house of mourning? What do you mean that your day of death is better than the day of birth? What does this mean? Because it doesn't make sense logically. But this morning, these are the words of a wise man who understands the importance of the house of mourning. Because it is at the house of mourning that we are faced and confronted with this reality that life is short. When you're celebrating your birthday, nobody is thinking about life being short. When you're in the house of feasting, no one has time to think about death. But when you're at the house of mourning, we're confronted with the issue. No matter how strong you are, no matter how healthy you are, no matter if you're in the faith or out of the faith, death is imminent. Death is inevitable. Death is coming. But the question is, are you ready for death? Nango I le fale whanua noa. E paule le kai mifko a mawhau ai tātou I le pupu ma le sa o leo langa. Langa a whanau mai tātou e leo ei se mawhau I meanga. O le fia. Ua whanau mai le pepe fau. E pati la ma oli. A o taimi whape nei. E confront ai tātou le meletas. Po le alava lau malosi. Po le alava lau matua po lau lai kiki. Peke iai fo le whaolakanga pele ai. O te whaamanatu atu ia te oe le nei tae au. E le ai se isi e ola whaavavau pe le nei lau. E o tātou I le mea lea. Sei tūlou. E ai le aso. Sei tūlou lava. E o mai ai fo I ka ngaka I ka kousau nginga. E ai kai me kulai a kwai fo iska ngaka I ka kousau nginga. Langa peo na whailoa mai tūspa ia. Ua tō fia tātou le oti. E maa lia whaingon ngā upu e pei e le kala whea ngai. Langa upu mongi lava. E le ise o ka ko e fia maua kofi leo le oti. E fia maua uma isi kofi maua lunga. Ai wha mail kuspa ia. Ua tō fia uma tātou I le oti e tasi le oti mua lea. We are appointed to death whether you like it or not. Many of us, we make all kinds of appointments. We have an appointment at the doctor. We have an appointment with our teachers. We have appointments at work. But this morning, I want to remind you, are you ready for your appointment with death? Because it's in the house of mourning that you are confronted with this reality. And whether we like it or not, this is the only time we truly sit down and ponder, man, how am I living my life now? Paule le kai mifko a mawhau e lista ngata I lana ia lea au nanga I lea tua. E lea ia se si taimi ngā o le whale o le whanau noa. Ma le mea la le whameiso le monga e sili aku le sau I aisia lango I le e koe mau aisia se isi manatu le lei. O I le koe whamalosi e le iska ngakang kau vai. Ai leo koe whamangaku aku I le oti malmaliu e pupu masa le o langa uso e whale leilo I luma o le tua. When you understand the brevity of life, it does things to you. Whether you're in the faith or not, it really makes you think. If life is short, how am I living my life? If life is short, what kind of legacy am I leaving for my children? What kind of legacy I'm leaving for my family when it's time for me to be lying in this box and other people are doing my testimonies? Will they speak of good things about my life? Because it's only in the house of mourning that you think about situations like this. And that's why when Solomon says a good name is better than precious ointment, this is what he means. Your reputation is much better than your outward appearance. Because when you talk about the ointment, it's equal or equivalent to what we use today as perfume, cologne, and anything that makes us smell good on the outside. But that's the problem with ointment. It ends on the outside. It can't get into the inside. And so Solomon says, a better name. What does that mean? A good reputation. Because you can smell good all you want.
But if your reputation is horrible, it's useless. But he's saying here a better name, a good reputation, an honorable reputation is much more better. Ile keu unga le keu wai fafo se tulo. Lang ai fa mai e sili atu le tau le leia. E leo le swau langa e ole upumoni ole swau. E fa akusa le fangu sau se kulo. Wala nga fa nga le fangu sau ma le fangu mangongi. Inga ia. Ya nga wa e sila fia. Se kulo lava inga ia le mangongi fafo se tulo. Ale fa lava le fa mai solo monga. Ele ai se au nga ole mangongi le o fafo. Ai leo kau le leia lo kangaka. E maangaia ke unga. E maangaia mea uma e oka se kangaka aleanga. Kangaka asawa. Kangaka ale lei. Si ai whamei Solomonga e sili aku le kau le leia. Po le ale maangaia o ke unga i fafo ai le lei toto. Ai le lei totonu. Leo koe whamangaku mai Solomonga. O le mea mua ia ke lau amio. Keu lo amio. O la wale fa malosi il mato e kalesia. Ele sili le o lo launga, le o le fa makala ingo maka upusi sili o kuspa ia. Ai fa le kongulo o langa ile tua. Ia alu fa kasi le upu, alu fa kasi malo amio. A fae ke kalangoa ile pa ia fo io ala. A fae ke kalangoa i le alofa o le atua, ia mua ia ke o le whakingo inga o le alofa o le atua. Me ala le whamei e kala sumonga e sili aku le kau le leia. E leo le maangai o keu ngai fafo. Sei kulou. Ia walkala le Yesu le nga whai lau Farisaio. Ia oe mankua foi lau vanga i o Farisaio lau wha mawalunga foi le e whape. E pa i ala kou le au untouchables, Ai whai meil kalo Yesu, wa wha akusa Yesu. Ai whai kau wai le kalanga nga whai Yesu, e whai asinga mamafa. Ia ai ka kau wai langa o Yesu o i o keriso. Ai whai kau wai le kala Yesu, whai meil kala Yesu. O i kalo whai a o koule au kusiufu. Mala au Farisaio. Ka ngaka pepelo. Whai mei awai kukusa o kou. Makuunga mau ua wha singa. Ma ngai le papa e mai o kunga mau I fafo. Ai wha mai au kokongu, se I kulo, nga o iwi papala ma iwi mango. Le wingol wha makala o Yesu, po le ale ma ngai o keu nga fafo, ai le kongu. Awange ngalo ya ke oe e si ale sila le kua. A kongu e le iloa le iska ngaka, ia lawa mio, ma le o langa ngai ke ola iai, ai la sila mai le atua le langi. O le akua e sila sa o ai lo loko. Mea la ngā whamel kuspa ia, o le mea sili o ngā kāua o ngā leo o lo loto. Lango I lea o I le tupu mai aile le amio. Mea la ngā o le kala le poto Solomonga, sili aku le kau le leia. Ai le o le mangai o keu ngai fafo se tulo. Ai sili foilo alu le fale whaanoa. Because it's here that many people would rather not think about death. But we're challenged by it this morning. But in understanding that there is this challenge and understanding that death is inevitable, that no one lives forever, no matter how hard you try to look for the fountain of youth and you drink all the pills and all the medicines and these drinks to make you young, everyone's going to die. Understand what the Word of God says. Hebrews 9:27, as I mentioned, it is appointed for men to die once. And then the following line says, after this is the judgment. And this is what I want to press in to our church and our family that's gathered here this morning. If we understand that it is appointed, that means all of us at some point in life, we will die. The question is, when you die, are you ready for the judgment? If you are a believer of the Word of God, it tells you that we are appointed to die once, but after this death, there is a judgment that's coming.
And when we talk about that judgment, that's when we stand before God and we answer to God, did we live a life that is worthy of the calling that He has placed on our lives? As I mentioned, there's this funny notion that goes around in a lot of funerals where people think that just because someone dies, they automatically go to heaven. Let me help you understand. I know it's not easy to hear, but I would be remiss if I don't speak the truth. Jesus is the only way, not your good works. You can be the best, the most righteous person on earth, but Jesus made it clear. I am the way, I am the truth, I am the life. And then He doesn't stop there. He finishes it off with, no man can go to the Father except through. So here's the bad news. The bad news is heaven is not automatic. Ele o ko meki le langi fa mon mole. Ele fa pe ole maliwa kwa ole kanga ka walu langi. Ole umako le kanga ka walu langi. E loa ale la au I onga fua. Okay, loa e whainga kai le whaalongo. Ai langa a o ku le upo le kua. Whamali atu. E le o sau upo. O le upo le atua. Au te whamalosi ate oe le neitai au. E le oko meki le langi whamon mole. Kasi lava le awala. Ngā wako si la fia whamai Yesu o au. O le ala, le upu moni, ma le ola. E le mawhai, o le mangingo I o le upu ngā. Po le alo kau mawhai e whaakawhakawa, po le a fo I se kulou lava le leo lo wosopa. E le mawhainga e alu waku I le kama, pe a e le uiaku le whaikokoa o Yesu Keriso. Mela ngau ke whamalosi a ke oe ma le lui ma le fesiri lang leo lo kako iai le whale o le whaangongoa. Le foi wa e malama lama o le oki e o mai umma ya tātou. A o le fesili, o e sauni le whaamsinonga le whakalikali mai mo I tātou. Lang o le upo le tuspa ia e lua whavavau. A le o le whavavau I le seoli. O le whavavau e whaatasi mai Yesu I le langi. E fili la oe I le kaimil ngei. Whaafkai le akua ua maoki a le filfilinga a le tina I alo iki. E le koe au ngā fo I le ngei upu molo iki. Ai au ngā ngei upu mo tātou o lo totoe. O le fesili mo oe I le neitai au, au tātou iai I le whale o whanoa noa, o e sauni mo le whamsinonga le atua. Nga po le a le kako fia se kulou lava. Le kako fia malo vale I lalo I ngei. E se al kai me ke umaku I. Ai ke ku aku I luma o le akua. E ke fiu ala e whai o excuse. Ai langa o le akua le si la fia a mea uma. Le whamelku spa ia a whio masingo fo I le akua e a mi o tonu langa whamsingonga. Walang o whamakalak ngai mea peong whaako. We need to address the bad news. And if you can't accept the bad news, you will never know how good the good news of Jesus is. Nanga yei kanga kai oso vavel good news, ai le malama le bad le tiu lai mai. Nga alu ala ia umai fo wole ko yei le loku langa ia e le malama le gravity ma le weight o le anga le sai ai. We need to deal with that. Grapple with the ugliness of it. Deal with that part. Then you will accept, you will learn to cherish how good the work that Jesus did on the cross. You will never know the heaviness and the weight of your sins if you don't deal with the ugliness of sin that we are in. Nango le fale o whaanoa noa e tātou whaalongolongo ai whiau whapengei. E koe lui ai oe. Lui ai fo I mao. Al whamalosi ngai kai au. Po le ale ma ngai o launga. O ngā ia ke oe lau filfilinga.
Le lava la ukau mawhai aku inga ia whamalosi ia ke oe. E uma mea uma. O oea malau filfili ngai le tu. Ai paule ale mea ke leo kaimi o lau wa ule kalangor mako e kale sia ke ofua. Ke ofua. Langa fo e whamakala mai kuspaia. Ole maliwa Yesu malona faula tanga. Fe mai kuspaia. Ole mea lofa. Ole mea fua i fua mai e le tua. Le winga se whankalanga. E le aiso me ki whaia. E le aise kupe e kau sa ile e whaingi sao ngā mea. E kau ave ise mea inga ia maua mea lea. Ole mea fua i fua mai e le tua. Tau lava o lau whātua tua, ma lau tali tonu ia te ia. Ua lava le nā, e te mau ai le nei mea lofa whai fua mai le tua. Ai ke loa la mea o whaia. Ki ngā o le mea lofa whai fua. A le ko o ke leo ka ngaka o loo, te ena le nei mea lofa. Ke leo ka ngaka o loo, li liu la ko kua i le nei mea lofa. Fai la o whamkalang, e leise isi, i le ngeiso i fuanga a alu i la ngā so whangau. E wa aia kul ke leo mea lofa mwhapea, i le eo ke le whim ngā o iai. Le hai. O ka kou e kau ika pea ngā o kasi mea lofa. O ka ko ke lea e kasi al ngei mea lofa. A le e sili o ngā kāua le mea lofa leo ko mai lea tua. Ai o ke ofo i le ke leo ka ngaka. O lo lato te ena le nei mea lofa. Misi le ava ngoa. Te leo ava noa lo ta lai atu pele tala lei. Whamalosi atu ia te oe. Ele ai se isi a wala. Ua na o Yesu. Ele kau ngā lue oe. Ele kau sa ili se kupe. Po se oa. Po le a lava se mea ke whaia. Ua lava matotoe. Lau whātua tua ia te ia. So se tasi e whātua tua i le tua. E maua e ia. Le ola e whawawau. Ai ole ki al ngā. Ole whātua tua. E leo ngi kako ngā luenga le lei whaamon mole. Aua nge i mix up kako le mea ngā. Ua ngā o Yesu lava. O ia. O le au wala ma le whaitotoa. I le langi nei tai au. And so now, as I mentioned, as you grapple with the bad news, here's the good news. John 14, verse 1-3. Let not your hearts be troubled. Turn to your neighbor, tell him, don't be troubled. No, don't be troubled. Don't be troubled. Let not your heart be troubled. If you believe in God, you also believe in me. For in my Father's house, I say that again, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I love this. This is Jesus, because he's trying to appeal to his disciples. And you know, the disciples, they're great men of God, but they're just like you and me. How many times, miracle after miracle, and Jesus is always like, when are you guys going to wake up and see? Oh, ye of little faith. All of the miracles they seen. That's why I tell people, don't pray for miracles, because if they didn't believe in miracles, you won't either. Some people are saying, I want to see in order to believe. No. How many miracles did God do before his disciples? Even the Israelites, when they came out of Egypt, the greatest miracle of the dividing of the Red Sea. And even then, out of the millions of people that came out of Egypt, only 2 original people entered the promised land. Why? Because of unbelief. That should be a challenge for us. You may say we're all going to heaven, but if only 2 of the original million that came out of Egypt, you may say, well, that's just one story. Well, what about Noah's Ark? 120 years, Noah preached the flood, the flood, the flood. And guess who got saved? Only him, his wife, his 3 boys, and their wives. Out of the entire population,
120 years of preaching. So that's why when I say, because I'm thinking of the same thing. Don't get me wrong. I'm not judging because at the end of the day, God decides that. But I'm challenging you because I'm reading this, and if there's only a small group out of the millions of people, and it's always a small group, then my prayer is that you will be part of that small group. That you will be a believer in Jesus Christ. And that's why he says, you believe in me, you believe in God. Don't be troubled. Because I'm going to prepare a place for you. Ang sis nga ka fape ko ay pea. Ang may ala ko su ese meo ya. Ai lefa mai Yesu. O ke alu mo le lang. Ke alu e saungi. Langa foi o le winga nga o le atua mo i tātou le tā ua o e ma o ilona fina ngalo. Mea ngā whaku ia ke o e kā ua o il fingalo le atua. Kā ua ke le o il fingalo le atua. Ke ilo o ilo kā ua. E alenga o winga mai Yesu. Nanga whamelkus vai a i le kalanga Filipi la ta upo e lua whamei. E lei manatu Yesu i lona winga whaatasi ma le atua. O se mea e whaoa. Le wingo se whamkalanga, ngā kukusa le lei a Yesu ma le atua. Le atua le sama, le atua le alo, e kasi lava la ua i le la mamalu, i le la paia, i le la feta lainga, ngā ikua le lei. Ai whamei kala Yesu, e lei manatu o ia, le i lana winga whaatua whaatasi ma le, o se mea e whaoa. Atu seisi kulanga, e lei mangaku ia i langa kulanga. I langa kofi lea o le halo lea tua, e kasi la uma lea tua. Ai whameia, ai ngā whaa maua lalo lava o ia. Ua liu tino tangata o ia. Ua whaa polonga ina o ia. Ua usiu si tai ma ana lava i lea tua. E ui lava sa tasi o ia ma lea tua. Ai wa ana i lea tua. Ma usiu si tai le fina ngalo lea tua. Ua usiu si tai lava e o lava i lona ma liu i lunga o le satauro. Wela ngonga lau taua. Langai mawhai a Yesu ngwhapea. Ali tama. Awhea ngā kuli au e kukusa ka ua. Kuli fo se angelu. Whai fo ia Mikaele ngale po kapili elu. Ai whamei e lei manatu o ia. Nango isi kaimi. O la ua le wha malo si le kale sia. Awole mangaku ke le kofi. O over ke le fia mga o kako e kofi mango fo e piko luma. A alu fo le fainga o mea kau mafa e le mua aku le ipo ya ke o le fa fenga nga se fa madie. E le ungi mea ngai kako ke o mai ai. O le au nga lava i le atua. Mea nga a faima ko mea o la ua kala fanga mua ka maiki. A ole popole mai fo ya ma e is kai mi o mai ka mai. La kufa me ai le ngofo fai au. A ole popole o le fainga le culture le o ina i mato e kalesia. Fa mua uma ka nga kalanga e kasi uma tato i luma o le atua. A fai e le ka ua ya Yesu ke riso lona winga fa tasi ma le atua. Amol mole tato fa mawalalo e kako kofi. Nea ngai whamei kala Yesu, o ke le isau inga i au ngisi ya kia. Ke ofwa, le ali o li le tupu o tupu, ai whamei langa whekalainga, o ke le isau inga i au mai seisi ya kia. Ai nga o sau o ke au i tangata. Ofo ina atu lau tangata. E ngai o le kala le o le so o Yesu, i le ngana wha peretania, a disciple is someone who is a student of Jesus. Sometimes I tell the church we're mixed up. We're more focused on converting people to the faith than we are building disciples of Jesus. Because you can convert people now, and then weeks from now, they'll leave the faith. But Jesus didn't say, go ye therefore and make converts. He said, go ye therefore and make disciples. And let me help you, discipleship is a messy process. It's going to take time. Nowhere did Jesus say, it'll be easy. No, it's going to take time. And so even now, as we've been serving at our church for 4 years, I praise God because that's all we're doing. We're just discipling. Because at the end of the day, it took 11 people
to flip this world upside down. I say 11 because Judas fell off. But 11 disciples that Jesus trained. Notice what Jesus said. Come, follow me. He didn't say the prayer of faith. Humble yourself and do this. No, he didn't say get yourself perfect. He said follow me. In other words, come and do life with me. Come, let's journey together. Instead of telling you what a disciple looks like, I'm going to show you. Let not your heart be troubled. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I love this. I will. It doesn't say I might. I'll go and think about it. No, it says I will. Very strong word. And if you believe Jesus Christ, He's never failed any of His promises. And so here it is. He says, I will come again. Come on, somebody. I will come again. And I will receive you to myself. Now, don't miss this. Because again, I mentioned Jesus Christ giving Himself for you. Not considering His equality with God something to be grasped. But listen to what He says. I am coming back to receive you. He didn't say Michael's going to come. He didn't say Gabriel's going to come. But that's how much you mean to Him. Jesus is so excited that He wants to come Himself and receive those who believe to Himself. And it's not sending anyone else but Him. Again, it's telling you how important you are in the sight of God. That He's not sending any other messenger. He's not sending anyone else. Jesus Christ Himself is going to come back and receive all of you who believe in Him. But the key is in that verse 1. Let not your heart be troubled if you believe in God. We can all hear the same message this morning. But just like the parable of the sower, there are many different types of soils. You have the hardened path. The seed falls on that soil. It has no effect because it's too hard. It sprouts up for a little bit, but it doesn't get anywhere because it cannot get any root. Then the Bible says the birds of the air will come also snatch that seed and take it away. In another soil, it's a rocky path. There's some soil there, but the rocks strain it from reaching out to the sun. In another soil, it's a thorny grounds. The Bible says it does have soil and it grows, but because of the thorny plants, it chokes the life of this plant. And then there's the fourth soil, the good soil. The soil that has been broken apart, that has been plowed, that has been prepared. And it's in this soil that the seed falls. It grows roots, and then it produces a good fruit. See, the job of the sower is simply to sow the seed. But it's up to the soils, which are the heart of the people, how you receive the Word of God. And so this morning, I challenge your hearing, because this is what Jesus says at the end of the parable. Let him who has an ear to hear, let him hear. He's not just making a nice, fancy, wise statement. He's speaking some truth. Because even now, we can hear the same message. But only those who has an ear to hear will respond the right way. And so this morning, I challenge you. If Jesus is still questionable as Lord and Savior in your life, if you're still questionable in your belief in Him,
Let the house of mourning be the place that challenges you. Jesus, I surrender to you. Jesus, I believe that you are the way, the truth, and the life. There's no other way to you. And if that's you this morning, then I simply challenge you, right where you're sitting, with every eyes closed, every head's bowed. I'm not going to ask you to come up front, because the Holy Spirit is able to see. And so right where you are, declare it to Him this morning. Tell God, God, I'm ready. I'm in the house of mourning. I hear your word, God. I'm confronted with the reality that life is short. But this morning, I want to say, God, I believe in you. I want to say, Jesus, I believe in you this morning with all of my heart. And the Bible says that if you believe in your heart and confess with your mouth, you will be saved. And so as you say that this morning, just go before God. I'm going to give you just a few moments here. Just a few moments here as we come to the close of our service. Make that declaration in your hearts. Make that declaration in your hearts tonight. Don't be afraid. Declare it this morning. Maybe you are saved, but you started to fall away. Then take this morning to say, God, I come back to you. God, forgive me. I've been running away, but I'm in the house of mourning, and I'm ready to come back to you. Atu vale petina
tātou te talo I le atua le nei tai ao. Le atua e le ali o le ola. Le ua manu malo I le oti. Ma le ua avea ma o mātou fesoasoani I taimi uma o le puapuanga. Ua ele fina ngalo e whaati ngā pe whaapuapuanga tia le whanau a tangata. A ie whaamawhanawhana I e ua whaanoa noa. Ma foa I mailo alofa tu noa I luma o le oti. E ona mātou whaalongolongo I lau a fionga pa ia I le neita ai ao. Sili ona tā ua o le mātou iai I le whale o le whaanoa noa. Awao I le mauai ni mawhauwhaunga. Mauai foi ni manatu le lei. A o toe manatu natu I le pupuu ma le sāsaa o le neolanga. Ai mātou whawhetai le atua e te leitu la fo ina I mātou. A o mātou anga sala pēa na whaali tino ina lava lau alofa mo I mātou. I le au ina mai o lau alo pele o Yesu ke riso. E sui a I mātou. E whai matongi ola. E ui lava o mātou, lava o tangata anga sala ma le ato atoa. Ai na e alofa pēa I mātou. Mātou te whapea atu ai le neitai au whawhetai tama. Whawhetai lo alofa sili sili mo I mātou. Whawhetai wa e manatu mai I le tangata whatauwaa. Tangata I le mautonu, tangata I whale tonu, tangata I le atoatoa. Ai le tau fia ai le whaali o lo alofa mo I mātou. Aftai atu ai ona o le neitongi ola ua maua I mātou le whaolatanga le atua. Mo I lātou umai whātua atu I ate oe. Lea foi ua whamamama whamangalo ina I o mātou angasala. Whalelei ai le mātou vā wheiloa I malaua fio sa motu sia ona o le ulu ai angasala. Mauai foi le file mu mai lau toa sā. Tau ami o tonu ina foi mātou ona o oe Yesu ke riso e moni lava le atua o le taulanga e tasi ai afe. Mātou te whapea atu ai nei tai au au mātou iai le whale o le whanoa noa. Whawhetai au au o oe lava e te whamawhana mai ai mātou. E ala I lau a fionga pa ia o lo whamanatu mai ai mātou. O e whātua tu atu I a te oe. Ua uma ona e saunia le ola e whawawau. Te halo ai le atua mo nisi foi sa lātou whaia le nata talo nei tai au. Nisi foi ua whaama o te ina le lātou filifilinga I le nei tai au. Ngā lue atu le mana o loa nganga pa ia. E te whaia ngā luenga lilo. Ina ia matua fesoso ani le atua I le lātou filifilinga nei aso. Ua mātou malama le atua o lo mātou iai le nei lalo langi o lo tumu I le puapua ngā ma le whaingata. Ai ua uma ona e awa o ina mai ai mātou te mawhaia mea uma. I le fesoso ani mai o oe Yesu ke riso. Fesoso ani mai le atama. Fesoso ani mai lo mātou vai vainga. Fesoso ani mai I le mātou le ato toa. So ani mai foi le atua le nei aso. Au mātou iai le whale o le whanoa noa. Tālo ai le atua ia wha mai se lo anganga. Ia wha mawhana mai lo anganga le atua. I lunga I whanau ma grandkids a loiti nei tai au. A pēr foi pa io a inga I tu tele mai tu tau langi le atua o o ma e pasani le atua. Mai se lo e kale sia tama. E o I lavo le a mātou misia le maftanga I lalo nei. Ai ua mātou I loa le atua. Wa umane saunia se aso. Mātou te toe mafutai ma ia le atua. Au le tatalo le atua. Ia ofilo upu I o mātou loto. Ia mawaa. Ia fua mai eini fua mo oe malovi inga le atua.
ia maualunga ai lau lava vi inga lea tu. Ole mātou te talo lea tama. Ua mātou o mai le whai unga ole mātou sauninga nei aso lea tua. Anga le ma pui pui mai malawe ai mātou a o mātou a ngai atu lea tua i le tunga mau. Atau nu uai ia le vaenga mulmuli o le nei sauninga. A ole vi inga tama. E whafoi atu ia te oi. Nei mea uma wa mātou o le walau atu. I le swafa sili sili o Yesu Keriso. Amene, ma amene. Ia whamanuia tele le atua i le tātou mawhtanga i le nei tai au. Tātou o mai le whaiunga le tātou sauninga. Leo te vai atu o lo lava leile taimi. Ia ai tu atu pele avanoa i sui o ainga. Ia monisi fo i o fuafuanga ma folfolanga fo i mo le nei aso. Ia o le talo i le atua. Ia whamanuia tele le atua. May the Lord bless you. May the Lord cause his face to shine upon you. May his grace and his peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Il est soit for Yesu. Amen. Ia e mamori aku le whawhakai. O le ngai keimi il kula ia o le au le koe sua inga le kai o kumua pe ngoa ngoa fo i le kai o alo. Asa i ule liwa i le sunga le whawhengainga ma malu le ka le sia. Ua wha malo whawhakai. Ua papai o mako wanganga. Lo la unga inga o la fionga pa ia e kusa ai. Marika ko mawhakanga i le sou. Ua e papaia i kulanga ua whapenga o ngā kia ai o mako wanganga. Ua e la winga inga upu whalai, au ma upu ko makau. O le mako kakalo. Ia lofa le akua e fo e perko mai. I lau sunga le whawhenga inga. A wale aswinga o le ipulola. Le ngā kailea e fo i le malosi whare tino i lau sunga. Inga ia whapenga o ngā whaiwhailoloa perko mawhukanga le mamalu o le kalesia. Ia mai se fo ia inga wo mai masangi. Ngo uli liu lea i le mafukanga i le so. Pe leo se wha makalanga o se wha sila silanga inga ia malamalama. Ai le i kala au aku ilunga ni ngofuanga mau. Pa pe ngā o le aku la fua iai. Po o le koe kaimi o le kinga i aloiki. Wha makalanga la e wha pea. O loo iai le escort a leo leo. E askora kungele le kingo maliu I lunga ngofuanga mau. E lua e se fulu lava le lua se fulu ka vale mawhainga I le lenga. Au e ke popole whapea I e pa u ese mai le lenga le alu e le ai. O le e waku lava le askora leo leo e a makaku I se kaua I lunga ngofuanga mau o kinga I aloiki. A whapea la e ke se su waku I lunga I le ngau e si le fieinga pe o ngau karangaku. O le iai le askora leo leo e a vea ka kou ngā I le kunga mau. Le ngofuanga mau o le ki ngā. O ke le loa po iai le address o le whale lea e kau ke whai u iai ko kongu o le polo kalama. Ia e sa I whai pia wau ki kari kongu o le ngā ua kou si le fia uma le whale lea e ka o le feast. O ngā I ngā le a whai uma iai le ka kou mawhukanga. Ia o ngā ka penga leo a inga e kusai o le koe kaimi. Ia nga whaiere le upo ka malo foi lele. E u marenga. Ia nga kako ka apele a role inkia I long fale. Ia o sa koe whalakala kulea. E kusal kako mawhukanga I le so. Ma le avalava e kauai. Whawhikai.
shall wear a crown. I shall wear a crown. Oh, when it's all said and done. When it's all over. When it's all over. Oh, I shall wear a crown. I shall wear a crown. I shall wear a crown. Oh, when it's all said and done. When it's all over. When it's all over. I shall wear a crown. I shall wear a crown. Oh, I shall wear a crown. oh, when it's all said and done. When it's all over. When it's all said and done. When it's all over. I'm gonna put on my robe. I'm gonna put on my robe and tell the story how I made it over. I'm gonna put on my white I'm robe. gonna put on my robe and tell the story how I made it over. As we get home. Soon as I Thank you. get home. So whoever didn't say goodbye to her yesterday, you get a chance to say your goodbyes because we still got time. They're gonna be here at 11:55 to pick her up. So if you haven't said your goodbyes, yeah, here's your time. Thank you. Shall see his face. I shall see his face. I shall see his face. When it's all said and done. When it's all over. When it's all over. I shall see his face. I shall see his face. I shall see his face. Okay, karikongu o loo makuai kumu ale pakanga. O karikongu fo iwa ovale ngu mela o kako ka vale. Ai ai le ufia malanga i o le ngofanga mau. Mafai o nga e kala au. Ile ngofanga ku mau ole ki nga ia loiki. O le apol se fululua o kako o ese aku mai ngai. O le afo le kasi e kako feiloa ia i o le feast. I wharainga lea e koe maua ka ko mafukanga bulmuri. Ya. 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 O i ngā lea lea whaiei wharolonga ia ma se mafukanga bulmuri. Ia i ngai feast e loke loke koke sila whiainga uman mea ngā o i ngai ken. Ia whawhitai. Tell the story how I made it over. Soon as I get home. Soon as I get home, I shall see his face. I shall see his face. I shall see his face. Oh, when it's all said and done. When it's all over. When it's all over. I shall see his face. I shall see his face. Oh, oh, oh. I shall see his face.
got joy instead of mourning. There's beauty in my brokenness. I got true love. I got true love instead of pain. There's freedom though you've captured me. I've got joy instead of mourning. See, you give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. See, you give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. Never been so free, caught in your love for me. Your love for me. Never been more secure, knowing your heart loves me. Never been so free, caught in your love for me. Your love for me. Never been more secure, knowing your heart loves me. I've never been so free, caught in your love for me. Your love for me. Never been more secure, knowing your heart loves me. I've never been so free, caught in your love for me. Your love for me. I've never been more secure, knowing you give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. See, you give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. I've never been so free, caught in your love for me. Your love for me. Never been more secure, knowing your heart loves me. I've never been so free, caught in your love for me. Your love for me. I've never been more secure, knowing your heart loves me. I've never been so free, caught in your love for me. Your love for me. I've never been more secure, knowing your heart loves me. I've never been so free, caught in your love for me. Your love for me. I've never been more secure, knowing you give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy.
want to know, if you want to know where I'm going, where I'm going, where I'm going, soon. If anybody asks you, if anybody asks you where I'm going, where I'm going, where I'm going, soon. Oh, I'm going up yonder, going up yonder, going up yonder, going up yonder, up yonder, to be with my Lord. Oh, I'm going up yonder, 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 to be with my Lord. Step by step, I'm on the stairway to heaven. Step by step, I'm on the stairway to heaven. Step by step, Ia koe whawhailoa iak, stairway to heaven. whamaria fwoi, la ngā murmur kākai kau ka so, ku lou lava. Ia, o lea ua i le ka vale lea moria ei leonga, ia longa tiro maliu, i lunga nofo ngā mau. Lea whakarsanga kuai, ia whapea ke alu lunga, ia keimingei, wa kaunga i lau ka vale sa ungi loa, ka ungu mai leo, ia ngā whapenga leo ngā kako waku i lunga. I le kako ka penganga i lunga i le ngofo ngā mau. O le kinga ia loiki, whaftai.